Tadan Kildare tris curlin a rúher fefe cúig de leisteach fefe sé. Gainig a múar áit lí a nát a going na hirbhí at le canis Kearney Bhroin orthe ag Dioralyte. Bhí Brian Tyres is Coleman Goggins Bartné chun na Cedral dreithid nuad an teann seo. Ígan naire chu teann ag an hirbhí is atá ag Cill Dara. Harry O'Neill a fuair cúlan son sa bheachtas chách le imre ag Cill Dara buit gur lochgarman agus ar bhleach clia. I gine bhleach clia stoilm fuair Harry an cúl. Then the lech run the four in the free fehe. Brianta Bega hin Kevin Feely. Omega crew agus is féidir brago na year Feely. Unverta Yanov agus well brata what shot on but Rostinish. Buaicphointí. Galore Imirori gant out on da have no failure foil. And no meat could have sun fechion Tamalin. Seachún Ben Lokman, dyn nhw'n glas nhw hod yn da ffeint agos ta'n fertiant again Lokman. Ord score an sin ar isio o Lokman a 5 ag an Iarmhí, tá si de sí sir, tá si de torch lasans gachor an score gachúlín an sin an dara ceanna bhfuil aimse acu. An lech chúlí Lord a coch sé Tyg Baker a churn an fel saulan so mar a bheith Luke Lachlan. Parks plan mar cholúder a gesiúd. Lewis Dassenson a ge Lachlan scail to féige before the choir painted so agus sin ord score agus an a chrinnis. Ord score o Luke Lachlan an sin ni ro mi umlan cínte leis an illan a bhí ag an sin. Dúb nach gacra genti gert ag an cosintórach an a score an sin o Luke Lachlan agus trí cín as a céile nistud Iarmhí. Nis mar sin seo glúiseach dan ias chá fes cosise McLachlan take bhfuil de táilis na chinimh se roiada beag painted so ige agus tá ó ceann na park ag Cill Dara. Ord score an sin bhí cúpla do chosantóirí an Iarmhí a beidir beic gur a bris an sin áit a hit an líró ar a lína chuige méidir a leth bailach síos de park an sin. Agus an Iarmhí a ríist. Bhd ní sa bhríomhrin na mar a bhíidir beidir droigeire nó paistí sa chiad leisin. Brandon Kelly agus Luke Lachlan inis. Agus sin ceann doichreta fad ag siúd agus tá an dá faointige. Sin go háling go bheall sé isteach an chosantóir ar a chus clé seote ar an trasna an brenar seo rís. Bhí an chosantóir as bant an bailach de dul agus dúirt sé gur a míle mágad Luke Lachlan seote ar an trasna. Cill Dara chun tosa go hosna imre Callum Bolton trastan chúlige Callum agus prepar sístígan son sa Ceannais tá seans fós ánach tá na cosantóirí díri cúla tóinir dúiseach tá scian na caiide tóca agus bhfuil aní mícheartla sin nílar san réiteoir agus tá chúlfachta go Liam Kelly. Ba sé simúil sin ecin de rís brena go an léir faoi smachta Cill Dara ní rahann sin ag deire. Ní léonrad mí ceart leis an iirecht de drón cúil is tóca ba na chosantóirí a gar an beidir gur deanú fáil ar an cosantóir ribh sin is tóca. Sé faointe a ríist de bharna ann nád le Kevin Feely sciúran na caiide slachtathe go deas ag an Iarmhí an son agus tá siad chuain bát a bhain eile Tamalai. Stechan so go dtí Luke Lachlan. Féadú críoch nó go láidir tá sé seo úil bhíonach go mar iireachtach tá sé nó táltha mar iireacht chá faointe eile. Bhróig a ríist stechan son sa chúine tóca deasan son is tuige get TJ Cox. Nis mar sin lehans beidirach tá sé de an báideach rathú agus sé bhlas a ríist tá gháil isteach neadathe go patente sór has again got then anacht. Sin a rah so Wallace an Cluiche sin ní ra sam gur tháinig an tosan sin an pás ach tá tháinig sé déanach an a rúthar ó Wallace agus brenar seo chréic sa línta an ráchúlín idir na fórna an a teachtain Iarmhí an seo sa Dioralyte. For the 3 score Buaicphointí as a chéile a dús na himra Kevin Feely, Ben Lokman agus Brian McLachlan agus in ainiuin iirechtaí agus díhil na Iarmhí ó hin. De hepar go dtí sean bharna íomh Wallace a ríist agus de chuig Bolton isteach cruig an sunnar. Agus scaile fé ón lína chuig bhíad a stathe tá fersa tá tinne chreicean ag Ronan Wallace. Nis mar sin seo chuig a ríist Jack Duncan and Tussa. Next Tashi get Wallace. Tashi screen to fit. Fuck not. Ronan Wallace. And they hit the Canada.
Siogadi Tyke Baker. Tá Wallace Finn Shasta under the Dave Howell. Matthew Whitaker. Nish Martian. Hug second Diaganish. Tá Ruhar Dientitsa. Tá Whitaker Trish. La Oscailt. A Rolton Sheeran saw Tyke Baker. Siogadi Luke Loughlin. Tá sé pull to get Luke. Tá sé pull to go holding again Luke Loughlin. Tá Iarmhí Gaffachan Tassig. Don Gator Bhrointi Elefos. Miru, Shochto Credja mar score. Chustan Toros a chor. Her a chus clay. Shola sé her an Trasnan. Níl an pápar agam chun an méid Puiche a Wilmer Threis Eshkin Tívan Widdens tú a sin a chur síos ar a chlár. Tá sé scór Bhrointi fachtig in Iarmhí sa Tarnala agus críoch dramatóil agus tá sé hart. Tá sé hart agus tá sé putig in Iarmhí. Yeah, look, goals are crucial in these games. I suppose we were 8 points down, so we were like, look, just shackles off and go for it. Like, at the end of the day, we know we had to dig deep to get the result, so it was nice to win it. We want to give the Westmeath people a team to follow no matter how we're going, but we want them to, you know, be able to support them and get out and support them, and we need that. Like, when you have home games, we know it's our job to be able to put on performances for people to support us, but we also need people to get out and support us as well, Thomas.